Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Today TV updates n'amakuru agezwe muri kino gitondo tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2026. Niba usanzwe dukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru utegura umunsi ku wundi ujye yabona uri uwa mbere. Rero nk'uko maze kubimenyera tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zifatanye cyangwa se zigiye zihujwe. Rero iyo wabuze uko wumva amakuru ya mu gitondo, amakuru ya nijoro, amakuru yiriwe, aka niho kanya keza kugira ngo umenye muri rusange se u Rwanda rwiriwe gute, byagenze gute, yaba amakuru abera mu makaritsiye, yaba amakuru ya politiki, yaba amakuru ya siporo, yaba amakuru y'imyidagaduro, byose ku rubuga rwacu uyasangaho. Rero nyamuneka ntukajye kure kugira ngo rero ujye ubona amakuru mu ba mbere kandi subscribe. Reba hasi gato ya video urimo kureba urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezaho gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzogera naho gakandeho kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka tukugezeho aya makuru twaguteguriye muri gitondo, ariko tukubwire ko tugufite amakuru menshi cyane muri iyi nkuru imwe. Rero duhere kuri muri vuga ko umugabo w'imyaka 28 utuye mu mudugudu wa Rusasa na Kagari ka Nyakibungo, umurenge wa Gishubi ni mu karere ka Gisagara, arashinjwa kwica mukuru we bapfuye ibiceri 150. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bavuga ko tariki 31 Ukuboza 2025 saa 11 z'umugoroba yakubise intebe mu gahanga ka mukuru we ufite imyaka 40 y'amavuko, bimuviramo urupfu. Mu ibazwa rye nk'uko ubushinjacyaha bukuru bivuga, ukekwa yavuze ko ubwo bari barimo kunywa inzoga ku mubyeyi wabo yishyuje mukuru we amafaranga 150 y'amafaranga y'u Rwanda yari amurimo, amubwira ko ntayo yamuha. Baratongana maze yegura agatebe bari bicayeho akamukubita mu gahanga, agwa hasi, bamujyana kwa muganga. Bigeze mu rukerera uyu musaza, nubwo atari umusaza afite imyaka 40, arapfa. Rero uyu mugabo arabisabira imbabazi. Icyaha cyo gukubita cyangwa se gukomeretsa umuntu ku bushake cyateye urupfu ugikurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 11 y'itegeko nimero 059 akarongo kaberamye rya 2023 ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2023 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ku yindi nkuru nanone tushaka kugarukaho ni inkuru ivuga ko Uwizeye Juvenal wo mu karere ka Karongi yasanzwe mu muhanda Karongi Muhanga yapfuye, hagakekwa ko yagonzwe n'imodoka, umushoferi yabona amwishe agahita akomeza. Byabereye mu mudugudu wa Nyarubuye na Akagari ka Gacaca, umurenge wa Rubengera, mu karere ka Karongi tariki 5 Mutarama 2026 saa sita z'ijoro nibwo umugabo ucuruza muri santere ya Gahama yatashye. Ageze mu nzira abona umurambo, arebye neza asanga ni Uwizeyimana Juvenal wapfuye. Umugore we wa nyakwigendera witwa Mukamana Florida yatangarije ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko umugabo we yaravuye mu rugo agiye gushaka ibyuma bishaje, avuyeyo ajya kubigurisha kuko ariho kazi akora gasanzwe ka buri munsi. Ati nahamagawe n'abaturanyi bambwira ko basanze uwiwanjye yapfuye, mpita mbyuka, mpageze nsanga polisi na RIB bamaze kuhagera. Biragaragara ko yagonzwe n'imodoka, ariko iyo modoka ntabwo twayimenye kuko ntiyahagaze. Mukamana witabaje inshuti n'abavandimwe bakamufasha kubona 42,000 n'amafaranga 305 yo gupimisha umurambo, 60,000 by'amafaranga y'u Rwanda yo kwishyura imodoka yatwaye umurambo, n'50,000 by'amafaranga y'u Rwanda yo kugura isanduku yo gushyinguramo. Asaba abayobozi ko bwamufasha akabona impozamarira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera witwa Ayabagabo Faustin yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko Uwizeye Juvenal yishwe n'ikinyabiziga cyamugonze. Ati umurambo wajyanywe ku bitaro bya Kibuye gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Inama tugira abaturage nuko bajya bataha kare. Gitifu Ayabagabo avuga ko ku bijyanye n'impozamarira
umuryango nyakwigendera wagana ikigega cyihariye cy'ingoboka hagakurikizwa ibiteganywa n'itegeko. Ikigega cyihariye cy'ingoboka nicyo gifite mu nshingano kwishyura ibijyanye n'ibyangijwe n'inyamaswa no gutanga impozamarira ku muryango w'umuntu wagonzwe n'ikinyabiziga nikibasha kuba cyamenyekana. Naho ku yindi nkuru twaguteguriye muri gitondo, hari inkuru y'impanuka ikomeye cyane yaguyemo umuntu umwe, abandi bantu 10 barakomereka. Ese byagenze gute? Ni inkuru ibabaje cyane. Abantu benshi bajyanwe mu bitaro bya CHK, abandi bajyanwa Kacyiru ndetse n'ahandi. Si yo nkuru gusa, tugufitiye inkuru y'umugabo wari umaze igihe kirekire yihishe munsi y'igitanda, yacukuyemo umwobo yihishamo igihe kirekire cyane. Rero yamaze gufatwa, yanakatiwe. Turaje tubigarukeho. Ese yarakoze iki? Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yisange yihishe munsi y'igitanda? Inkuru itangaje nuko umugore wamucumbikiye baje gukundana, hanyuma akamutera inda bakabyara n'umwana. Byose ni hano kuri urubuga kugira ngo tukugezeho aya makuru mu buryo burambuye. Tudatinze rero, mu karere ka Kamonyi, imodoka ya minibus itwara abagenzi mu buryo bwa rusange yakoreye impanuka mu muhanda Muhanga Kigali, hapfa umuntu umwe, abandi 10 barakomereka. Iyi modoka yari igeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika ahazwi nko mu Nkoto. Byabaye mu gitondo cyo ku itariki 5 Mutarama 2026. Haketswe ko imodoka yabuze feri ihita igonga izindi modoka ebyiri zari ziri imbere. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yemeje aya makuru ubwo yabitangarizaga Igihe. Yavuze ko rero iyi mpanuka bitaramenyekana neza icyayiteye, ariko hagakekwa kubura feri. Yagize ati, ni imodoka ya minibus yavaga i Muhanga yerekeza i Kigali, igeze mu Nkoto ihita igonga imodoka ya Toyota V8 yari iri imbere yayo. Iyo nayo yahise igonga indi kamyo ya Hoho yari iri imbere yayo. Iyo minibus ihita irenga umuhanda. SP KG yakomeje avuga ko iyi mpanuka yahise ihitana ubuzima bw'umuntu umwe bari muri iyo minibus, abandi 10 barakomereka, mu gihe abandi bari muri Toyota V8 nabo muri Hoho batigeze bagira icyo baba na kimwe. SP KG yaboneyeho kongera kwihanangiriza abashoferi kujya bagenzura ubuzima bw'ibinyabiziga byabo batwara mbere yo kugera mu muhanda, no kujya bubahiriza ibyapa byose byo mu muhanda mu rwego rwo kugerageza kwirinda impanuka. Umurambo wabuze ubuzima cyangwa se wapfuye wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Rukoma mu karere ka Kamonyi, mu gihe bamwe mu bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye birimo ibitaro bya kaminuza bya Kigali, abandi bajyanwa Nyarugenge, abandi bajyanwa Kacyiru. Mu mpera z'umwaka ushize, Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano muri Sena y'u Rwanda yagaragaje ko impanuka zirenga ibihumbi 41 zahitanye ubuzima bw'abantu barenga 2907 mu myaka 4 gusa. Naho mu karere ka Nyanza, urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwakatiye umugabo witwa Ntarindwa Emmanuel igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ntarindwa w'imyaka 52 y'amavuko yafashwe n'abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB muri Gicurasi 2024. Yari amaze imyaka isaga 23 yihishe mu mwobo yacukuye mu nzu iherereye mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo yahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zahagarikaga jenoside, ataha mu Rwanda 2001, atura i Nyanza. Yacumbikiwe n'umugore witwa Mukamana Eugenie, bakundanaga babyara n'umwana. RIB yasobanuye ko Ntarindwa atigeze kamunzu kuva yagera i Nyanza kuko yabaga mu mwobo yari yaracukuyemo. Ifatwa rye ryashingiye ku makuru yatanzwe n'abaturage. Ubwo yafatwaga yemeye ko yakoze jenoside kandi ko yishe abantu benshi mu yahoze ari komini
Nyabisindu na Kigomba akaba atibuka umubare wabo. Mu rubanza yasabye urukiko rw'ibanze rwa Busasamana kumworohereza igihano. Mukamana we yararekuwe nyuma yaho bigaragaye ko ashobora kuba yarakoze icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome atabizi, kuko byagaragaye ko atize kandi ko atigeze aba icyitso ku cyaha cyakozwe na Ntarindwa. Ubushinjacyaha bwari bwarasabiye Ntarindwa igifungo cya burundu nk'uwagize uruhare rutaziguye muri jenoside. Bwasobanuye ko yagiye kuri bariyeri zitandukanye zafatiweho Abatutsi aranabica ubwe. Urukiko rw'ibanze rwa Nyanza rwanzuye ko kubera ko Ntarindwa yemeye icyaha akanasaba abanyarwanda bose imbabazi, ahanishijwe igifungo cy'imyaka 15. Ku yindi nkuru twaguteguriye muri iki gitondo,